CCTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Kontraktor kebadan hak syatri jong khasi jaintia government contractor supplier association hak artrik jelio aja pan rio kile kendu imiti rangba ka jela ukan rat ki sangma ban pensngau ya kajing halo kajing sakut ki bel la pentre ya ka scheme jal jivan mission hari lum khasi ba jaintia upresiden jong kaseng uba welcome langi ulaong ba menteri rangba ula pentip bahkan sadon kajing alang jong ki menteri na ki jela ba per kari India kaban salong hadalhi banyak keren halo kajing mempelat ke sarkar India ya ka building kontraktor ki pentre ya ka skim JJM Boram syaki pra kontraktor ke balai wan kini ke por balai kendo ICM badan boram jongi i kontrak ke sang ma belong i chief minister jong kami clear jongi dagawai ke sur dagawai ke jimut nyawan bani kendo ini nak bata ke pending bill jong ke JJM alis nang taru ki pun ki problem ke bi kendo haga ni ka association jongi ka kasih jantia government and contractor and supplier association nak terkadang ngi bani kendo i bi tho i ke belajar haga association jongi nak banta ki la long ki ba ki pending jongi ke long la aslam nak kadang ban si ban yikendo ingela ai ke Muhammad dom ilai kulari ba inwalat ha kata gedur ban penuan odaka state fund dekat pakila ban yo nang taru iong susyo ingi mai itu ingi bagi nang ban kata meeting in sepulong sport li baru ke chief minister badan hal ke jong state namar kita ngipun ki kriteria hakanika central scheme ngombalong mata nak kadang ikan sia syong terhat kin sia syong meeting kenang bakabil ke JJM jong kontraktor kan lain no harga tak puas anda kele esong kici menesar kini sol i kata problem kenang bagan lain kata kabil hirung impo hak dinggerman mo ini lang i kata kabil ko bagila dolar CM jong mata kasi ai lat i tang mata kesin ni wan hak ni ka bi kendo yo CM lo laing i suram onsa wan kelat kelinti ban yo naga state fund tina kata kadao ngiwan ni naga ngiwan delegation matagasngi naga kadao ba ki magala aslam plat kini kibil naga kadao ngi sa persyang na ban ye kendo i nang bin ano ki suran yingi knapka taka kendi bil jongi kang lamba gaba khoi lani gaba suntenal lani gaba sa ndai bakang lang sulam dum ban kini ki por mla dem naga kadao ngiwan i kendo i ngi katpadi iro ini ki package ngi dai ban supply haman lagi kontraktor lokal ini ke local contractor ngi bon bagi mio kam nama itu ke fix pakai kalau ngi bahaya ngi kerpa di hero nomor in saya split lang gitu ke contractor ke local kin jongi kenam kini yo kam wani kendo yo chief minister nakalian jong kasih jantia government contractor supplier association te ka jengi kren badu siam ka dehi ke ju adin bangila manakani ngedang shu dia kepala dap kini ki artinya yang dang yo kendo ya minister PHC dementa bring liyo ban kendo sendan ban yo chief minister badan boram kejungi kalau kini kejungi ai kejungi jadi contractors ki batre gini ya JJM de namar na kaliang do chief minister ro itu ini ba namar bagi bon palat kita ki guideline ke baga ministry ke pha ban pendep dadu menta kalong bagi 4 lak ban pendep ye kini ki kot kisla ke ba na kaliang jongka ministry kelap ta te ke ba kumulong presiden juga bana gliang jong chief minister iso kemen ba wong bo sa thaulat no kan bala e na gliang jong ka state fund bad ye kene ru un sia kren badu minister pichi bad ki officer kumno bikin le ban yarap ye ki kontraktor namar ba bun kontraktor kumba kula tep bakani ga JJM kala pending ki bill kemut bala slamba te artat nang taro ngi sokemen ro wong ba kharwei terik jong ni bunai jun kandon ka meeting jong ki brok khot jong ki chief minister mar kandon ka niti ayok apo deli kharwei terik jong ta bunai te namta ka nero un sa pensngau sendon jo prime minister ye ke jwe de ka tor haba halor ka ni ga JJM scheme ka ba ngi la karpat ro yo chief minister namar ki bon ki local contractors menta kimia don kam don jamshu nama ba bon ga nagleng jong ga
department sibuk kum ka pludi kebun bakila khot ki package tiki lokal kontraktor ke jongi kebun bakim kimla kim kot eta ka kriteria ka bagi kot tenang kalian ke jongi ru ngila karpat ba ndai ban khot package rai dai ban ya ailat lang ya ki lokal kontraktor khamtam ya ki state scheme tenang liang jong kataro i nakliang jong usiam mula simkhia yang ba en saya dan meeting lang ba minister ba pej pludi ban ya penbet halor gane bentah ya ki central scheme na mar kala dan lepa ka guideline na ki na gini ki ba sponsor ki scheme te imla ban ong e hinre ka state scheme te ila ong ini kan bayan sapit nang nes kmat rekat ba pludi minister ba kum na ban le nang nes kmat ba kan bujia kum kata ka kum tu bangila ong ba ka JJM 1 mak ba ong kan kot na osnam arajar arpusau te kata ke jingbu deadline jong dengan sarkar India ke ba nakaliang babun ki kontraktor jungi ki empat yala ban tray tu ki por namat kum ngolong na ki daw ba ke jing yo slam ni ka work order tenang taru ke jing pentut jong kamariang te ke jing bomla ban pendep te nakaliang jong ke state kala pan jing bet badang la na ban ka continue ni ke scheme te nakaliang jong ka ministry kala ai kata ka juba boong bala ban continue te rei pede kalong ba khlam pelaj chu ya kapisa kumtu deki snam baka khamdon chu kono no ke ji kren te rei pede dang gini ki benai bala dap hanu financial year pi kan mau baka dang don gitu ka jing menjur biang na kabinet jong ka sarkar India ban ong ban continue pat saka JJM2 te mar kata ta JJM2 menta ka ba niki bill ki ba kimpat dep ban siuru kin siuno hakata ke JJM2 bukan hapno JJM2 na kata kadau ki bun kita ki kot ki ba ke babun ke ba nakaliang ke jongi ngimla su ban soto hiro te kalong batang ki office ki badai ki officer consent ki la ba ban batai kita ki guidelines ki bagi ai hadu ki penbun ni ngidon ki jingkerman warlada let's say ban ong bangin yo lut yakta ka bil ki jongi te rai katu kene ngi kerman ba u chief minister kumbala ula ong bani bu sosnai pelat yangi contractors tengenget bakan urlong kamtung mengali juang baka outstanding due ke ba la don hadu ha office jong chief engineer kalong ba kumba kandai spa krutam ti yong mun sa pej ne kata sa pej kan 0% yala ban le tena kaliang ga jongi jing shangi dawa tu knang ban yarap kalong mengi dawa ban kumba 100% terei wong ya kata dengan sa pej ka kadno ba la ban le te ya kata krompot ong te re wangan sapet kloino i kan kam gini gi kendiat singi kendiat manai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.